Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Secretary ka jela uba DP Waklang mentau lai thu baka sarkar kalarai ban pensange no shwai ki tamasa kom ka Shillong Cherry Blossom Festival namar ka jingja syaksiat hamukro West Jante Hills. Saungut kiri upat ba kila du no ela ka jing ha ka steps ngi ba ar ha ka jing siat pathar ki pulet Assam hamukro. Nalor kini ki saungut la don ru sa weipat ubade u Forest Guard ka sarkar Assam ubala khlat ha ka te ka jingja. Layo jing tip bana kaliang menteri sarkar uba Lakmen Rembui ulalet chamukro. Kiri upat ba akibat temu banwan kaishanan polok habarang yai ka tamasa Shillong Literary Festival kila habanit paino hadian ba ka jaka siu pisa bat ka kherdop banrung hanan polok kala khangno menta ka sngi ha ka por kadwe beje menstem. Kat kum ka khubor belayo lum kajing khang ya kanan polok wat hapadang kajing penpu penpieng kadai nakadaw kajing syaksiat ki khasi hamukro haki pulat Assam kabajam menem stem kani kata masa bala penlohanan polok kelas sedang naduk ka arpuai tarik unai weng bankut haka arpun riu tarik mentahi ubenai balik khang kono bikin beja menehi mah